Yes, njyewe ndi Gentil Gedeon Ntirenganya, dukomeje n'amakuru menshi atandukanye. Abanyamakuru batandukanye bategura Salax Award ndetse na ba rwiyemeza mirimo batandukanye ntibari kumvikana cyangwa se ngo wenda bavuge rumwe n'abahanzi bari kugira gutya, ugasanga runaka yikwiye mu marushanwa atangaje impamvu wenda zitumvikana n'ibindi bitandukanye, ariko wenda reka twumve muri Salax Award ko bimeze muri rusange. Muri iki gitondo cyo kuri wa kane nibwo abahanzi benshi cyane batandukanye bikuraga mu marushanwa ya Salax Award. Aya ni amarushanwa ahanini agamije guteza imbere impano z'abanyarwanda binyuze mu muziki ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Mu magambo ye, umuhanzi Austin Toshiruwano ukoresha amazina ya Uncle Austin akaba yagaye cyane abategura amarushanwa nyuma yo kutibona mu bagomba gutoranywamo abahabwa ibihembo by'umwaka kuri iyi nshuro. So nje nka Austin navuga, by the way, ama edition yose atandukanye izina Austin rizamo, gusa ikintu navuga abategura Salax Award bakora ibintu ku nyungu zabo kugira ngo batere imbere bonyine ndetse babone n'inyungu z'amafaranga gusa. Umuhanzi Uncle Austin nyuma yo gutangaza ibi, Mike Karangwa umwe mu bahagarariye akanama gategura irushanwa rya Salax Award yamusubije muri ubu buryo. Murakoze, njye ni Mike Karangwa. Ikintu navuga cyo Salax Award ya karindwi, edition ya karindwi ni edition ije ifite umwihariko cyane cyane yuko ngira ngo wenda uko abahanzi bari kugenda bavamo, ngira ngo wenda bamwe no kudasobanukirwa agaciro ka award mu bijyanye na artistic cyangwa se ikorwa rya showbiz muri rusange. Ariko ikintu navuga Uncle Austin wenda impamvu yavuze nabi kuriya nuko atagaragayemo. Ngira ngo abakoze nomination abantu b'impuguke twatoye, abantu basobanukiwe showbiz yo mu Rwanda, ngira ngo ntabwo ari ibintu birazamo. Televiziyo y'u Rwanda ni umwanya w'amakuru y'imikino, muri kumwe nanjye Jean Butoyi, ariko uri kumwe na mugenzi wanjye Theoneste Nisingizwe, dufatanya mu mikino kugira ngo tubagezeho imikino itandukanye. Ngira ngo urakoze Butoyi mu mikino itandukanye, ya imikino y'ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse n'imikino twabonye muri minsi twabonye muri ino minsi. Ariko reka tuze wenda turebe mu buryo burambuye cyane yuko bagenzi bacu bakora imikino bari bahari, tubanze turebe ko byaremeza mu mikino itandukanye, ya mikino y'umupira w'amaguru ndetse na basketball. Ngira ngo imikino yabaye muri weekend, imikino tuza kuba tugezwaho na mugenzi wacu ufite inema rebe Maurice. Imikino ya shampiyona y'u Rwanda kuri wa gatanu yari yakomeje, imikino itandukanye aho ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya AS Kigali. Muri uyu mukino ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ibitego 2-0 ikipe ya AS Kigali. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport byagaragara ko bari bishimye. Ku yindi mikino ikipe ya PFC ikabaje gutsinda ikipe ya Musanze igitego 1-0. Hanze y'u Rwanda ikipe ya Arsenal ikomeje kugenda itsindwa imikino itandukanye. Kuri uyu munsi ikipe ya Arsenal ikabaje gutsindwa n'ikipe ya Newcastle United. Uyu ni umukino wababaje cyane abafana b'ikipe ya Arsenal. Ufite inama na Maurice, televiziyo y'u Rwanda i Kigali.